So-ke salibonani iy'hlobo zami ukuthi nazo zonke loko ngalesi sikhathi ngihamba no-DJ Dodo. Bakhala bathi-ke Dodo babona ijaha elihle kakhulu-ke ufifi khona ngale ngase-island uthi uyathenga itikiti abuye kwele island. Hayi vele uDodo kathathanga mfethu. Hayi uready sibe travel abuye ngapha-ke ijaha elihle. Igama ngezotshisana luhlelo ngisakhumbula. Ngibingelele-ke abazulu bami be-America bebuyela bekhaza thatha-ke isithombe. Bemba lo mama wabo Noxie, United States of America linjani wazukulu. Ngikudla amabizo asazwanga amabizo. Liyaphila kodwa ngabona lamba ukuthi iprepare. Kuthi-ke emqaliswe namhlanje nguPrecious Moyo. uPrecious Moyo uthi-ke ngiyakubelela-ke nsakazi ngikhumbula-ke umnyaka ka-2012. Lapha-ke umama kwenzakala izimanga. Umama xa sesithi into encane ngani uyahlatshwa wagula umama. Wagula umuntu omdala kwangena kwaku-14 sabathezi inyangeni kumadokotela kwehlula ngabe sitshela bathi whatever rare form of cancer kodwa-ke ama-test akhona engakhanyi ukuthi cancer bani. Wagula umama sadabuka kakhulu sayenza yonke into ethu. Umama wafa-ke ngumphethe-ke ezandleni engiqamele mina by then I was only 19. Ngiyamkhumbula umama wami-ke wanjela-ke udubo kwamanje ngilaba nami ibenzami bakhulisa sengabe eSouth Africa ude umsebenzi. I dropped out of school because ngase ngiqeda nje A-level ngibhasile ukuthi-ke ngiye college ukuswelakala kwemali kwabanzima. Indlu basithathela umalume indlu kamama abanami babhadalela abasekhaya siyaloja endawo okuthiwa kusePhumula South. Imobile lapha-ke uPatience Moyo. Mama ngiyawukhumbula-ke ubaba vela sikwazi ukuthi-ke waya ngaphi lokuthi ngibani kodwa umalume ezathatha indlu kamama. Cela-ke ungitshelenge izingoma ezilandelayo. Ayish madoda. Hayi abantwana badubeka. Nasi ingoma. Ingoma ethi mama evela ku-Brain Vasi. Sitshale wena Patience Kamoyo. Always be in my heart, Mama. God bless your soul. I know that you're in good hands. Life ain't easy without you, Mama. 'Cause you've been there for me anytime, anywhere. Every day, yeah, mama, oh mama, everybody misses you, mama, mama, we love you, you'll always be in our hearts. It's reality.
ingoma mnandi, ingoma evela kuBrenda Fassie, ingoma esithi mama. Thina singalabo mama kunzima nxa sikhumbula ke omama bethu lawa ke Patience Moyo indaba you lost your house ngenxa yabo malume, kodwa abantu shuwa madoda uthathela abantwana into zabo kazokutheni. Yekela siye phambili ngohlelo lwakho ke semphethe vela ke Dingane Dube ngudidi. Yimi ke mphuma khona lesigabeni sedete. Ngosiyale dwana newanke lapha engikhulele khona mfowethu. Ngazi ngaba lijaha. Kwenzakala umnyaka kuthi ke umnyaka ka2006. Waba mubi kimi kakhulu ngoba umnyaka ke izinto zazinzima lapha ekhaya. Akho ngenza ke iqhinga lokubana ke nalomngane wami sizame ukuthi sitshontshe lokuthiwa ke izintambo zikagetsi ezezesa. Sazama ukuthi sithayimela thatha ke impintshisi zethu samanage ukutshontsha i-copper wire uqala kwesinye isikolo sayiphuma sayithengisa. Sazozama ke amandla ukuze namakhulu wagada ke umngane wami ke wagada waphezulu othiwa nguStanley esiyaqhuma laphana nami ngikhona. Kwaduma ngani kuduma ibhomba. Ngazibona sengiphansi ngicwele uthuli ngathi yathi ngabona umngane wami uyalenga uyatsha phezulu kwephowulu. Kanti mina ke ngichile lami umzimba wonke laba ngathathwa ngisesibhedlela ke ewanke ngasuswe ewanke ngatransferwa ke empilo lapho engaselela khona. Unfortunately ke umngane wami ke uStanley wahle washonela khona phana ngoba watsha kabuhlungu. Ngitheze ngani sengisilasilile babe mphosela phakathi kejele ngagwetshwa ke 2 years ngakhitshela inyanga ngenxa yokugula khitshela 9 months. Lesahlakalo sami ngake ngafa ngasikhohla imodidi uDingane Dube osehlala eBotswana eGaborone Nyawa. Khanya fondoka lapha ngiyazama ukuphila kodwa impilo enzima chisa. Hlala selabagezi ngenxa ngicela ke ngoba vela ke Shaka Bhundu nxa ungayithola ngengitholile Shaka Bhundu. Mlando bhe. Sibona Shaka Bhundu. Penny. Nasi ngoma yakho. Lawe bhalele yakho ngokushesha ke uthi ngisakhumbula ubusenda i-email yakho isakhumbula bhalela lapha ezochisa@hotmail.com umbe inbox Facebook, WhatsApp, you name it. Thumela.
Ingoma evela kuPapa Penny, ingoma ke sithi Mlando Be, Mlando Be. Those were the guys of the 90s, one of the years of the 90s. Kwakumnandi kakhulu ke Penny shaka boom. Ngiyakhohlwa ke ukuthi ke umanjinela wami lo elimbona lapha ke DJ Dodo. Ungu DJ. Yikoze DJ Dodo. So laba balemchado, abarama party, with sound system, abayenze yonke into ke uyamdinga ngo DJ Dodo. One of the best in town, if not the best, in terms of DJ. So we have a corner, we have my nanga numbers ake, Johnny Fly like, now la lega, tinta, yakunika number ake, now for now thing, konapo, nazi numbers, konapo, and those one, konapana posela ke, infonele, lao konapo fifi, what's up, konapo yonkindo, Janim Kale, Linton Bizongas infuna, posela lao, uyahamba kudijela siyabonga kakhulu ke luhlelo labantu uhlelo ke ngisakhumbula ke lapha ke please share our YouTube channel, share to your friends, follow us please, singabonga kakhulu. We accept the donation to keep the show going, singabonga kakhulu. Right, simphethe vela ke kutsitsi Sibanda. It's the Spanda, ubhala ke kwamanje engaphi ngizabona. All right, sithi uthi sengise United Kingdom. Yeah, mina ke ngikhumbula ke umnyaka ka 2001 ngikobulawayo ngisazizwa ngiyintombi. Ngisuke ke lapho ngilejaga lami ke okuthiwa uMichael Nyoni wehlala ke eSouth Town. Asahlanganisana noMichael weSkate City. When I cheated on Michael with some guy from Kenny, we shall get Bellevue. So what we first time, to be honest, I was the one they won't believe what it was the first time. I thought a low put the party if you on a Wednesday, a weekend as in Sia corner. Mina by then been telling up in West. Nala corner, Nan Camramanga, Michael Witty, see fair way. Mafigage, Malala get Bellevue. Ngazala khona le lejaga la milicha la hlale Belleville rent cottage savuke kuseni kodwa kuyemawuseni abangana ke babuye nazo kugodora kongani ke ngoJune last isikhathi abangana ke batheleka vele ngilaleke la sentethe thawulo ngizithandile was it this that come see my friends yeah umngana wakhe best friend ngomthomo othiwa ke uMolet so ngabingelela ke ngibelela laphana kathi ngithi nyathi ngibone nange uMichael ngaphelelwa le thawulena ngigoqele wena phansi ke uMichael wakhamisa umlomo wabuza ke uKenneth what is going on uMichael wamtshela this is my girlfriend ngangutshela ngaye waye babengazani bona wayetshela uMolet this is my girlfriend ngakutshela ngayo uKen what girlfriend lesitho mina ngisaza ngaleyo langa so embarrassed 6 men bengikhangele bengihoza and the problem that Michael wanted to fight with Kenneth yethu Kenneth wayengazi lutho ngalo wabuchapha ngaphuma ngumuntu ongagezanga ngakhitshwe endlini njengentsha ukuhamba kwami kwangithatha nzima kula ngitsho phakathi kwababuye ezongcenga ngazama udinga uMichael ngikhulumela wala khuluma lami sazi ukwehlukana kwami lo Michael swathatha understand now is a top businessman or run a secret company in South Africa. Ngilapha ke UK hayi ngiyasebenzela sengilomntwana oyedwa lo mnyindoda but angindanga eish gender ka F how what hey madoda esigodwa si1 vela sikusuthisa umntwana hayi angublame
Wathi kuthele ke ingoma evela ke kuPeter Tinet nje ucela wakho. Mathwele. Pasu. Yep. This Matswele sitshele uThiti Sibanda unjani Thiti. Yeah, sometimes ngakuzike lokhana mama kulandaba. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason in life. Thiti, thank you very much for writing to us. Siyabonga kakhulu. Sibonele enye ke obuyayo lapha. Kuthomba ngudumzane kaGumbo. Ngwantshela ukuthi ke umkhwenya wami uDumi Gumbo nguye hayi khona lesibona. Ikhumula ke umnyaka ke ka96 ngaselijaha ke ngikhula ngilapha ke ngasenkayi ngenze koBulawayo. Kodwa ngithe ngibuyela ke ekhaya hamba ngebhasi gcwele sihamba sinatha sijabula labangani bami safika khona lenkayi center. Ngayihla ke ngangena ngajive kakhulu. The lapho ke uyakwazi ukuthi imizwa iyahlupha baba. Ngase ngicina ke senthathana lenye intombi engangithethe khonapho ukuthi ke siyacambalala sonke.
zama ufaka polite words wena ufaka zen whatever z hayi ngamthatha ke lo mntwana ukuthi siqamba la sonke ngidophe esitolo sihamba khona phana ke safika kugogo ngekwazi ukuthi ugogo wayilele ngangena ke exhubeni lami ukuthi ngingamvusa umuntu omdala ngangena leyo ntombi lami njengomuntu ovela edrobheni ngibambile ngiholile okwamagama hayi salala ngenza lokho engikwenzayo ke hayi ngajumeka ngafa nya ngaphaphama ke kuseni ngaphumputha khonapha ke besilele khona obhayi bami umuntu ngamthola ngisambe kudala ngavuka ke ngathalaza ukuthi uhamba njani ngathola ke ibhegi yami ngambuyela yonke kayikho impahla zami nomani ngisethiwe ibhrugwe lelana lisele nje kwathontoza tshonto lebhanti lebhrugwe kwasa lebhrugwe ngoba lebhrugwe lami lana lijini yayivele lingcolele wathi wacha phansi umuntu ngahawula ke ugogo ebuza ukuthi kethi ubuye ebusuku ngathi yegogo igrocery yani ngangifakela ko iphepha kwami akusekho konke lo mntwana angazi umbevela zangalale wathutha into zonke ubusuku bonke ngabuyela kuyadinga ke ezitolo laphana abantu bakhona bathi umkazi wakhona mutsha wayethanda kufika evela ke esitobela ngahawula ke ngidinga yonke indawo umntwana wadla phansi wanyamalala ngisaza vele ngikukhohle lokhana ngoba ngaphoxa ugogo le mali yokugada ukuthi imbiyele kokulaya ngenze ukugcina emabhasini pay forward athi ke kuzenzakala ngo98 duma lalo muntu afuna ukutshela amanga ngachaya isifayo baba ngachaya isifayo ngamlimaza wazwa esibhedlela ikubotshwa kwami ngagwetshwa 3 months ngo98 ngigwetshelwa lo muntu ke ngoba ngasela ubufakazi wasothiwa mina ngizama ukuforce umuntu indaba phela injalo ngoba ngangareport emapholiseni sobufakazi babo ngekho ngagwetshwa kodwa kwahlala 3 months ke ejele kwaba kubi kakhulu hayi kusokwami ngo99 ubheke South Africa yikho ke ngahle ngazohlala lapha wasusa kumuntu wenkosi hayi ke lokho kudobha lawo kathi ke losi wena kathi usulawo kathi usenzani kathi lawo susenzani ke igenda ka Adam esithembe kangaka obhayizile kodwa kudobha kanti vuka njani bonguhlanga lo muntu nje egangeni ihlivele lithi khwachu the same day sokusethi njani lase ngoma kodwa wafika wayithanda kulisegoli ngabo early 2000 ngoba vela uPegnazo hamba lo DJ Tira ingoma ethu ubala siuhlelo ngisakhumbula la ibhale yakho ize ngokusheshsha sayibala lapha umemnandi sizitolo zakho. Thank you for those who love this show. Share the page. Ningakhohlwa DJ Totoslaye ngalitshengisa futhi ukuthi kwenzakalani uzaphosela nxa ikhala ingoma lapha ningamthola khona. Singaba ukuthi lizathunqa khona ba kobulawayo sikhamba sithi ke lala labanye kahle wena. Sana bodwa abasifaki badlala bodwa ezase-Afro zamba zodwa bathi Bignash nawamasosha sekuyobonakala kodwa ezidlubheni ezamadoda bakhohlakala bodwa I am complaining ngiyabonga mina istayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona istayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona istayela nemali
ubala lona ingane ubala lona ishilo ubala lona isitayela nemali awudlala isigubhu sibanyakazise izinje zase-afro sibagijimise abekhothapho abeza sibajimise sezokharetha estage sibajayivise othomampintsha odenja bomashesha shawa amagangsta one side lana siyathesha ubumnandi nosiliva khiwa amaphepha ebantwaneni bashikathina siyakhetha ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali awuyeke ngibheke kwami ngithathe kwami ngibuse izinto zami nebhintshi zami lihlale likasi lami nalova bami shithushe lifemya wena nezintsha zami ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali ubala lona ingane ubala lona impilo ubala lona isitayela nemali awuzwa ingoma ebereke uBig Nazi hamba lo Tira ingoma sithi ke ubala album yakhe kakhulu yakhathaza bokufiwa after 10 men ke ika Tira still going strong yeah ukhona ke uDanger still alive Mashesha is late Mampintsha is late yeah the remaining are two special singathi one because uTira was never part of it we are producer anyway mana ke besichala uDumsani Gumbo hey mkhonyana khanya kayisiwe lo uzongihlela engayi wena Dumsani Gumbo and wena ongadophi odop ongadophi nangu sikhangweni umnyaka ka-2016 ngilapha ke eGoli ngisebenza gadala lokubana ke ngakhe indlamaza manager ukuthenga istand enketha ngakha lokho ngisebenza nzima ngilapha eGoli ngithatha lamaloni ngase siyahlangana lo ijaha leli ke elivela khona ngale ke lamntu esikhalangeni ibuzwa ke kuthiwa ke nguJoel Moyo uJoel Moyo wathi ngisuthando olukhulu efika lapha kimi eSouth Africa ngakho ngase nginika ke imali othi njengomuntu ohamba besiya ekhaya ngoba ebelayicha ngamnika ke imali ehambe esiyabhadala esakhe ehamza lezinto zonke kwase kusenzakala khona phana ngo-2016 entilanga soze ikhohle khona ngaqasa ukuthi ngcono ngibuye ekhaya sibona indlu ngafika ngayibona indlu yethu inhle kwamagama salungisa ngathi kumele sichade phela wakhanya ngabamba umtshina ngithe ngisiyale ukuthi ke ngithi ayi njona sungijide kangaka ngibamba labafazi mina si-over ngathi nyale ekhasini ngathola ke indlu ayikho egameni lami ngazama ukulisana laye ke wala wathi ngiyamhlolela lasi property ngibuhlungu ngidabukile ke khonapha ke chisa I lost a house
because ngalo-ke umuntu indlu wahle wayithatha-ke yaba ngeyakhe ngasishela khona lobufakazi ngoba ngumuntu engangimthembile ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. I-problem nje kuphela wayesaziwe ngo-anti labanye. Wabuya sazama ekhansili sazama emaloyeni, amaloya kwehlula-ke ecourt. Sahamba wabe sithi na umuntu wanjatanga la i-girlfriend yami e-South Africa, mina ngihlala phe eZimbabwe, so angazi ukuthi ngikhuluma ngani ngoba ngake ngaba laye sidle uclaim indlu yami. So I lost. If I tell you ubhuti wami ngaluza over nearly 200,000 rands ngoba into engayispendayo thekeni istendile wakhe nendlu yaze yaphela. Uswayini lo wakhiphanga lutho, uNkulunkulu uzambona. Yimi usikhangwenya ngibhala ngilapha eJohannesburg eSouth Africa. Sikhuluma njalo nje ngama-properties. I-property, you cannot rely on somebody to buy you a property. You cannot rely on somebody to build a house for you ungekho. You cannot rely on somebody akutshela ukuthi uza kunikile. Uyeva abantu abaningi sebeluzile. Mama abaningi bo-UK bayaluza. Kodwa abantu bayeva. Uyathola stand through third parties. You can't sacrifice. And then ubuye lapha ekhaya ukuze. Maybe kukwakheni kungaqasa udinga ikhampani or udinga abantu. But in terms of buying umuntu uyathenga, athenga emizona kumnika isithupha ukuthi uzakwenza umuntu. Bakithi ake sivukele. Kanti kunjani? Kungani abantu bakithi bedliwa kangaka? Kungani abantu bakithi becizile? Ignorance is not defense. Ujaji uzakutshela njalo. Uthathe engakwazi. It doesn't work that way. Do what we call due diligence. Ask. Ubuze ebantwini, you lose nothing. Call. Kanti eza kungicheckele lapha, kanti doda kungicheckele lapha, into enje ihamba njani. But ungazama ukuthi mina I want to do and surprise people, let me do lo muntu othe kule nto enje thenga. Phampela imali. Sobuya sukhala futhi sobuya kithi. Hayi. Ngikwazi mina ukuthi ngathina abantu bakithi. So disappointing. People have lost big time. Yazi uzubazwe losize but they don't learn. They don't learn. Uthe ngicela ingoma lena eza kudala ngoba sometimes ngiyahlala phansi ngikhumbule umama wami ezakhanda kakhulu uThembana Jive Mataphusa mana ngikuthele Josepha Jive Mataphusa na yebo kutala khumbula kukubisa mama kakhona engisozaziwa ngizalisa le number lena Iphile unkomo olungisayo. Jive Mataphusa Sambela Mataphusa ya! Iyo le kutala kifuna mpana wami Joseph. Kutala ke batshela ke te ke sa babulala ka we mpana wami. Ke funa o ibampo ti tao. Ka mina ke sa uti tapu. Jive Mataphusa
Nayi ingoma ke mnandi ingoma Mataphusa. Sitshayele-ke umlaleli wethu othonga uSikhangwenya. Udliwe kabuhlungu uPopayi wamthathela indlu. Silitshela njalo vukani kakhulu mama bathathuzwa lapha. Badliwa zodliwa yonke indawo. Ayi. Hlanganiphani manje. Sikhangwenya. Basitshela wandanisi. Joseph Ncube. Bambe yakho manje. Ngakhohlwa ke uDJ uDodo laba bafunayo ukuthi uDodo abuye azoba njani ubona khonapha nxa ufuna uDodo abuye ke azokuchayela emthathweni. Azokuchayela eparty. Azokuchayela ku birthday. Lasemfeni ngakuchayela nxa ufuna ukuchayela. Azokuchayela mbuze bedroom yakho. Akuchayele senze lokho kwenza ulele. NguDJ omkhulu wokulala. So mthinte khona baba. Akuphosele flale bayibona abantu ukuthi bakubona ukuthi ngani ndiyabona khona apha. Yabona khona apha nani khangela khala. Thanda phone number. Kumbe ke sithinte lapha sizawuhlanganisa laye. NguDJ sekhathazile. Kobulayo. Wona ke mbambe ke ivela ke ku Joseph Ncube. Joseph Ncube kunjalo Joe. uJoseph Ncube uthi Mzakazi ke there's never been a man like me who has been heartbroken so much. I'm a very loving man. Ngimlakhekile ngumzimba wami omuhle. I'm turning 42 ngoJune. Awusethenile happy birthday. June udlulile. So into khona ke Msakazi ke ngahlangana ke lonkazana okuthiwa More Blessings. A beautiful girl. Sathandana nje ngomnyaka 2017. Sahlanyisana 1 year ke 1 cheater. Ngachana laye. Ngazohlala noDudu. uDudu okondlovu umthanda kakhulu ohlala eNgilandi. Umuhle lo mntwana wakhiwe ke proper mfazi African woman. Sahlanyisana njalo wanithembisa ubana ke ufuna ukuthi ngibuye UK ufuna ukuthi sishade. Hayi ngathaba ke ngatshela bomalume yonke into. uDudu akhanya ngasazwakali. Wazothi ke ngomnyaka umnyaka 2021 futhi ngisezokhonjwa ngikazi wathiwa nguMary. Laye ke angikwazi ukuhamba njani kodwa ke wangijida. Ngithe ke senihlalile kwesikhathi ngahlala 2 years sengiphomba ubulwana ukuthi ngiyabhadala. Ngingasafuna ukuba committed emfazini. Ngabhadala eGoli. Yadlula iCovid lokho ngingumuntu obhadalayo. Ngibhadala ama-R100 ukuthi ngizikhulule. Ngazihamba lo chere ngo-2022. Ngamthanda ke lo mntwana okumangalisayo othiwa nguBongi. Ngafuna ukumthatha. Hayi uBongi nawe sithi is not ready for marriage. Kanti ke kutheni ngaqalisa ukuthi ngcono lapha ngembuzo ukuthi uhamba njani. Ngabuza kuzangoma bangitshela ukuthi mina ndamakhosi ikhosi engilalo lingumuntu ongumfazi. Yo alifuni abanye abafazi. Nethuka ke ukuthi manje ngezinjani kodwa ngigeze kodwa into kona ayiphelanga. Wazobuya futhi omnye unkazana engumkhomsayo umnyaka 2023. Lo ke ngathi hayi sengigezile. Hayi umuntu okona salwa lesilwa lami vele ngangifuni kwehlula. Ngase ngibuza umngane ukuthi kethi unkazana wambuluza kangaka. But hayi not when you're not type. You're not her type. Njalo you're not doing into azifunayo. And amkhasi. So ngihleli lapha Msakazi ngiyangena 42 ngoJune. So kwehlulile ngihamba ngoPostol nezinyangeni. Angazi ngawonani mina ngahlupheka kangaka. I've got a good job in the apartment yami lapha eSouth Africa. Kodwa abafazi kwalile mfowethu. Angikhohle impilo yami nje upside down. Ukuze ngizincede ukube ngisiya dopa okuthatha sokwehlule unkazana onithandayo esehluke. Mina ke le mzimba omuhle njalo ngiyabukeka nanka lama pictures zami chisa wami. Ngiyabonga mfowethu uJoseph Ncube odabukile lapha eSouth Africa. How madoda abafazi befuna ukuthathwa kangaka khathwa umnyama banike lo heba enqela kokhulunyeza ngoma kungenzakala madoda uNkulunkulu wami umntanakho kwehlule into iyaphakama iyavuka into yonke right kodwa ukuthi athole komuntu uNkulunkulu wami kuyala awukhangele ke inceke yakho lesidubekile uJoseph omama akabahlali
omama bangavele bangene ecansini la sebefuna ukuhamba. Kodwa uyatsho baba ukuthi ke hayi induku ikhona. Induku ngezwayo yavuka yenze yonke into kodwa kubuye kwale. Hayi khona manje kambe kuyini baba? Cela ungitshelele izingoma. Ngitshela loba yipho ngayithola eduzane khona lapha Joseph Ncube. Joe, bona ngitshelele Tools and Fix. Into encane. Into encane. Ngibona abantu bekhaliswa into encane. Angithi ukuthi wena umncane Joe, no. Ingoma. Ngabona abantu manje belwela into encane bayilwela into encane behambela into encane benyamalalela into encane besitshela ke uJoseph Ncube bomama nxa ikhona ufuna uthathwa nguJoe
Ukhona lapha eSouth Africa unika ama-contact. Udinga ule 42 Joe. Udinga nje umfazi ukubeka endlini. Ngamthanda la. Azi ukuthi uthandiwe. Nansi evela-ke kuMavis. Mavis Moyo njani Mavis? Yes, siyabingelela-ke msakazi. Ngithanda ukubingelela ngegama lenkosi uJesu. Awu, amen. Mina-ke lohlupho komfowethu-ke kwenzakala ukuthi ngingathandana nobaba okuthiwa ngumshonga. Ubaba lo-ke bevela-ke khona-ke emashoneni sibenzela lapha-ke eSouth Africa. Bebengu-truck driver kangikwazi. Kodwa-ke after ungena ecansini ngaqhaza ukuzwa-ke isisu sengikhathaza. Inyanga yesibili ebuyayo-ke mase ngisiya-ke esikhathini up to today ngubhalela lincwadi angimanga esikhathini. Ngambuza ukuthi uhamba njani. Sangena ubaba lo kasazwakali sesithi yena knows nothing. Ngamtshela ngicela ungelaphise phela undidelela abantu. Ubaba lo wathi akwazi ukuthi enzeni. Mase ngiqhaza ukuthi ngibhode ebantwini ngibuza ngitshelwa abaningi bantshela ukuthi ngafakwa ulunyoko. Senzamile ukwelaphisa chiza kwehlula. Lapha engibalela khona kungaphuma lama drops kodwa isikhathi esiningi vele heavy flow. Heavy flow. Thi uba le heavy flow. Ngazi lapha ukuthi unti heavy. Ngabona mama bazohlungu phakathi ube heavy phakathi ngazi. Heavy flow. Okay, heavy flow kodwa-ke kathesi ngikhona ngumuntu ongaphila but ngiqinile emzimbeni but okusalayo ukuthi ngiyabe sesikhathini sembhodile bonke bathi ngikhulume lo baba lo-ke siyexolisa umfazi wakhe. Manje umfazi wakhe kabona ngali angikwazi ngiyamthola ngaphi. Ubaba kafuni ngifuna ukuthi ngimxolisa mina ngakhomba ngingakwazi ngithi ngiyindoda. Senilalo inyanga eziningi semphelelwe imali yonke ngizama usizo. Ngibhala nje kumhla ka-11 February lokho ngisesikhathini iminyaka sezithathu. Awu. Hey. Nzima-ke lokho. Yimi-ke Mavis Moyo. Hayi. Asazi. Cela Satan emhlabeni. Azocela Satan. Cela Satan emhlabeni. Kanti manje kulokuthi ngawuthiya yona indoda nxa ukuthi wathiwa wayengathiwa yona indoda angikona ibe yiyo. Sithi ibiphuma igazi phambili mthokotho ukuthi ugangeleni umqila wena. Phuma-ke igazi yona indoda akuhawulisa umntana abantu. Oh no man. Ngicela-ke ingoma ayikhona man. Njengokutshela ingoma one inthemba ubana uzayithanda. Zojika izinto one day sure. Zojika izinto. Uzolungela. Owaziyo ngimboxa lapha simthumela usisiloke ngithumela something nxa unomuntu owaziyo laphayo simsizeni umama. Kuzalunga mama.
Senzomkhoni secretary Senzomkhoni secretary Kwedemantashe chairperson Kwedemantashe chairperson Ho ho Iho Iho ho Iho Ramaphosa president Ramaphosa ingoma ethi ziyojika izinto ya Mavis Moyo sithemba kuzohambela ukuthi ziyojika izinto awu madoda siyabonga kakhulu ke ye waziyo ngokuthi ngamsiza ngani ke Mavis thintana lathi sikwazi ukuthi senzeni simsize njani Mavis akeka hawule bantu ikhona ke sapho leZimbabwe senzana abantu umuntu kwamthiya mshonga if you are listening please help the lady ngawufuna nabe ikheke lakho liphi ikheke lakho usuthi wonile ayi madoda mbalo kwencwadzana kokucina lapha kovela ke kuThemba Ndlovu njani Themba Ndlovu awu asomculi kodwa uThemba Ndlovu uthi ke sehlalo sami sizofaka sikhohlwa ke ngilapha ke South Africa ngathatha imali emsebenzini ngangicashia ngayitshonta yonke ngathenga itikiti lami lokuthi ngibaleke ngiye eNgland ngathenga yonke into right bengakwazi Friday sivala ngabe siyagada ke ngeFriday ebusuku ngithe ngigadile konjena nje ke safika khona ke Egypt bafika bangijikisa bathi khona angiexplaina ukuthi ngiyangaphi ngangisiye UK ngehle ku explain wathi kumele ngijike ngibuyele ke eSouth Africa msazi iminyaka lo wazibuhlungu kakhulu ngo2007 ngezwe ngadabuka kakhulu ngithe ngisehla laphana ngeSunday ekseni ngiyathina emsebenzini imali ayikho kulomuntu ade kwazi ngihambile except umngane wami yi1 ngangisithi asale batshele ukuthi mina ngithethe imali ngemande ngamdinga ukuthi angakhulumi bacela bembobhisile ke yayi imali ngange18,000 kodwa hayi inhlanhla nje ke umanager mangizwela wawethwa ama charges but ngaxoxa ke ispan ngasola lapha eGoli ngasola kwamanje ngisendaweni okuthiwa kuse eMpumalanga lapha engibamba khona sengubuilder nyaka ngapha ngeke ngikhohlwe ke isihlalo sami sika 2007 yimi ke uThemba Ndlovu ngithi hayi hlala le UK yenu ngizahlala lapha eSouth Africa ngiyabhoka kodwa ke akunani akufanani sengathatha kodwa ke nganthethe umntwana evele ekhaya kodwa hayi wangenzela amathikithori wangulela so kathese ngihleli ngilomshangano yiba abantu bathi movie kodwa ngithande njalo lo muntu yimi ke uThulani Ndlovu hayi umuntu awuyinhliziyo yembi kodwa ke okunye kulantebe ngithanda ukubonga lonke lebhalayo ngibongele ke lo DJ wami DJ uDodo siyabonga kakhulu DJ Dodo mdingenini linafuna umsebenzisa azole DJela CNC siyabonga igama lami Jesus Banda share the page like us on YouTube as Jesus Banda share and subscribe so that you can get ama-updates nxa singene emoyeni uhlukubize ungazange utshona udinga shade thatha lishe ku WhatsApp. God bless you siyabonga seyivala kanje sivala ngesplash bekukuhle ukuba lana ke namhlanje. Congratulations to the Labour Party of United Kingdom. Sengenile ke iLabour after almost 15 years out of power. Siyabonga sithi helele seyihalalisela 14 years ngaphansi kwala ma-Tories bekukube nama-prime ministers wonke lawo Theresa May bani Cameron, you name them, Boris Johnson, Liz Truss, wonke lalo Rishi Sunak abalusile beze ke record engasakubonakala emhlabeni ayizake yadliwa kanje ke makhosini lonke yabunjwayo kunzima bakwethu. God bless you. Sibele weekend mnandi. Take care of yourselves and each other. God bless you. Bye bye.
Unity.